саволи дигар доданд. гуфтанд ки як нафар гуфтанд мара як модаре 60,000 сомонӣ доданд. 60,000 сомонӣ барои дастгирии ман, барои кӯмаки ман мара 60,000 сомонӣ дод. вале вақте модараш аз дунё гузашт, фарзанди ӯ омадасту талаб кардеста ки ҳамун 60,000 ки модари ман тура дода буд, мақсад амонро пас бигардон. оё аминда ҳақ дорад ё надорад? Не, ҳақ надорад. вақте агар як нафар дар ҳоли ҳаёташ як каса ёрдам мекунад, баъдан агар бачаи ӯ мақсад аз болою шикоят кунад ки ана ҳамун пулҳое ки модарам тура дода буду ҳамора пас бигардон, инҷа дар фарзанди ӯ ҳаққа надорад. вай чизеро ки аз пеши худ бароварду дасти тура гирифту тура ёрдам карду тура кӯмак кард барои ҳам захираи дунёш ҳам барои охираташ, дар инҷа фарзандо ҳаққи даво надорад. ин бисёр як бигем дар ҳаққи модар як зулм карданай, ҳаққи модара поймол карданай. зеро модар аз пеши худ ё беҳуда касеро мақсад ягон чизеро бароварда наметавад. барои ин шояд ба ин нафар ва ягон эҳтироме дошт, ё шояд ин модара худотарсиш зиёд буду гӯ як рӯз не як рӯз дунёро падруд мегум ҳамин дасти мардума ки мегирам ҳаминҳо дар қиёматам дар кор мешаванд. вале вақте бачаҳо ки аз болои ин кор даво карданд, онҳо ҳаққиро надоранд. шумо ҳам иншоаллоҳ он маблаға мақсад ҳақ дорем ки дар дасти онҳо натиҳем дига. шумо дар ҳамун кору ҳамун мушкилоте ки доштем дар ҳамун сарфш кунед модари азиз. лекин агар ба ҳайси қарз дода бошад, инҷа да фарзандо ҳақ доранд ки мисол болои шумо даъво кунанд ки яъне маблағи модармона биёрем битем. саволи дигар бародарони азиз. гуфтанд ки бо номусулмон салом додан ё ҷавоб додан чӣ хел аст? яъне як одаме ки мусалмон нест, оё мо ҳамонро ҳаққи салом додан дорем ё надорем? бародарои азиз, ҳозир ман ҳадисеро барои шумо мекушом ки дар ҳадис пайғамбармон чӣ гуфтанд. хуб, عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. حدیثی متفق علیه، حدیث بخاری و مسلم است که پیامبرمون میگه هرگاهی که شما را اهل کتاب، یعنی این مردمی روس باشد، خب یعنی هر یک مردمی که اهل کتابه با یکی از کتابهای خدا ایمان دارند، خواه به انجیل، خواه به زبور، خواه به تورات، یعنی اگر یکی از همین پیروای کتاب اگر به شما سلام دادن السلام علیکم، شما بگین که و علیکم، یعنی جوابی و علیکم باید از طرف شما باشد. حدیث دیگر ان اسامه رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم مر على مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثان واليهود فسلم عليهم النبی صلی الله علیه وسلم. متفق علیه. این شم حدیث متفق علیه با روایت حضرت اسامه میگه بار پیامبرمون بر پیش یک جمع از مردم گذشتند که این مردم عبارت بودند از خب مردم مسلمان و غیر مسلمان، حتی میگه مشرکا هم در همونجا بودند، یعنی بت پرستا هم در همونجا بودند. پیامبرمون میگه وقتی که گذشت بر همه اونها چیکار کرد؟ فسلم علیهم، با اونها سلام داد. میگه یعنی
برادرای عزیز و گرامی، در مسئله همین معامله ها با مردم غیر مسلمان بسیار با احتیاط باشیم. یعنی مردم مسلمان ما یک تأثیرات گرفتگی است که غیر مسلمان، خواه او نصرانی باشد خواه یهودی باشد که پیرو یکی از کتاب ها هست، اونها را در ذهن همین مسلمان های ما همچنان عقیده وجود دارد که اونها را بسیار با چشم حقارت نگاه میکنیم، بسیار اونها را ما تحقیر میکنیم، حتی حقارتشون میکنیم. حتی بعضی ها را من در همون بعضی سفرهایی که داشتم به روسیه حتی شنیدم که برای کشتنشون هم، یعنی خون اونها را ریزانیدن یا اونها را ضرب و لط کرده و مبلغاشون را گرفتن، یا با اونها وقتی هم معامله میکنیم فریبشون میکنیم مبلغاشون را گرفتن، گویا که برای آدم مسلمان درست باشد همین تعلیمات بسیار بیهوده و بی‌مورد و بی‌معنی را در ذهن بسیاری از مسلمان های ما هست. برادر عزیز، برای همین این کار نادرسته. من برای همه شما گفته بودم، باز میگم که وقتی شما در همون ملک ها در وطن همون ها رفتین و برای مقصد بهبود زندگیتان با اونها بسیار معامله خوب کنین، با اونها بسیار مراسای خوب کنین. برادر عزیز، وقتی همونا با همون لفظی خود چون شما را سلام میتین، مثال دیده که هر کدامش بیند یک زدرستی میگه، تمام زدرستی بگو، یگان با که نداره برادر عزیز، یگان زیانی نداره. حتی خدا رحمت کنه که همین داملا محمدی قمسنگیری را، ولی کتاباش قسمتش در دست من هست، میگه حتی همون مردمی غیر مسلمان برای همون سال نوشون حتی اگر تبریک کنی، خیلی که اونها ما را در عیده هامون تبریک میکنن که عید قربان داریم، عید رمضان داریم، ما را به عید ما تبریک میکنن. اونا مثال میگن شما عید دارید امروز مبارک شوه عیداتون، همونا همین سال نو که همچون یک عید خودشون قبول دارن، با گفتی حتی حضرت داملا هم اگر همونا را کسی هم بگه که به همین روز عید تبریک میکنیم، در مسلمان همین یگان گناهگاری ندارد، یگان زیانی ندارد. از همین لحاظ شما که در ملک همونهای برادرای عزیز و در همون جا گوییم که مثل یک چی گوییم، یعنی مثل یک آدمی که شما در اونها یک دستنگر هین، یعنی در ملک اونها زندگی میکنین و از همونجا الحمدلله رب العالمین که خدای مهربان برای شما ریسکتونه در اونجا مقدر کرده گیه، به همین شما هیچ وقت با اونها مناسبتی بد نکنین. این چخیر میشه رنگ هم تاجیکای ما میگفتن که همون نان تمیخ را در نمکدان توف میکنن، شما مثل همون میشین که ما از همون جا یک تیکنان ما نمی آویم، ولی با در نسبت همون نفرت داریم، بدبینی داریم. اونها را مثال بگیم در ذهنهای ما و شما خونشان ریزاندن، پولشان گرفتن، فریب کردن و دیگر مقصد خصلت رفتارها و آدابها و بسیار چیزهای بدی در ذهنمون داریم در نسبت اونا. در همین چیزها احتیاط کنیم. یعنی از روی آنچه که من معلومات دارم، شما بسیار در همسایه‌داری هم با اونها معلومات، هر یک بار دیدین با همون کلمه های خودشان، با همون سلام های خودشان سلامشان بتین، اول پرسیشان کنین. یگان حاجت اگر اونا یگان کاری در شما را اگر مشغول کردن، کاراشون را بکنین. در همسایه‌داری حتی اونا برادرای عزیز حق دارن بالای شما. از این لحاظ سلام دادن اونها برادرها، وقتی مقصد همون سلامی که با همون گفتم که یک زدرستی گفت، زدرستی بگوی چی گپ اینی؟ اول تپرسید، اول شب بپرس. این است برادرای عزیز
تعلیمات دینی موجود. من یک چند آیت‌های را برای شما میخوانم برای در ذهنتان برای فهمتان، یکی فردو با یگان کسی دیگه مقصد در همین عوض همین جواب دادگی من برای شما یگان چیز ذهنهاتون را مشوش کردن داخل نکنه، شما دلیل هایی که من میارم اینها را برای اونها رسونید که در اینها چی جواب میگن. خب سوره ممتحنه آیت 8 و آیت 9 الله میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الله رب چی میگه؟ خداوند شما را من نمیکند که در حق کسانی که با شما جنگ دینی ندارد و شما را از محل سکونتتان سکونت خودتان اخراج نمیکند، نیکی و احسان کنید و با عدالت به آنها رفتار نمایید. خداوند افراد عادل را دوست می‌دارد. معنای آیت چی بوده است؟ الله مهربان میگه آن کسانی که با شما، یعنی آدمای غیر دینی که با شما در حالت جنگ دینی با شما نیستند و شما را از همون جای زیستان یعنی ایوطن خودتان با سبب گویم جنگ یا جنجال شما را از وطنتان خارج نکرده ایستاده، شما در حق اونها نیکویی کنین، ببینین در حق اونها احسان کنین و در حق اونها عدل کنین و خداوند آدمی احسانکار عادل دوست می‌داره. برادر عزیز این در حق همون نفرهایی هستند که مسلمان نیستند، مادام با شما در حالت جنگی نیستند، شما را از وطنتان بی وطن نکردیستند، پس در حقشون میگه خدمت کنین، در حقشون نیکویی کنین، در حقشون سخن خوب بگین، با اونا معامله درست کنین. امروز اگر بگیریم برادران عزیز و گرامی، ماها را با ما اونها در حالت جنگی نیستند، علاوه بر دولت روسیه در حالت جنگی نیستند با ما، همچنان ما را از وطنمون بی وطن نمیکنند، برعکس برای ما امکانیت دادستند که ما رفته با اونها نه تنها یک مثال بگیم که مردم ما رفته در اونجا یک تیکه نانش میآورد، بلکه در بسیاری از معامله های دولتداری مانو معامله های تاجرها مانو همه اینها بسیار با هم دولت روسیه همکاریم و این همکاری هم با این مردم هم من نیست. برادر عزیز وقتی پیامبرمان از مکه مدینه میرفت، نفری را به نام عبدالله ابن اریقیط که مشرک بود، مشرک، ولی اینا اهل کتابند، اون مشرکش یک بت پرسته و یک میدانی برادر عزیز که همچو یک راهنما برای خودش گرفت، گو ما را رای مدینه را نشان بده، مقصد برای خدمتت ما تو را مبلغ میتیم، یعنی از او با او همکاری کرد برادر عزیز، با او معامله کرد و او راهنمایی کرد و حق عبدالله ابن اریقیط داد. این دلالت بر همین میکند که معامله با اینها یگان گناهی نداره. برادر خدا پرده کنه امروز بیشتر ما از همین همسایه‌ای که داریم مثل افغانستان که مسلمانای ما از اینها بیشتر خطر داریم که مبادا ملک ما را ناآرام و آسودگی ما را از بین نبرند. این جای برادر عزیز ملامت مسلمان نمی رود، این جای تحقیر مسلمان نمی رود، لیکن همین امکانیتی را که امروز همین دولت روسیه، من اکد اینجا نآمدم که دولت روسیه را تعریف کنم،
лекин вақте савол омаду ҷои гап омад, ман барои шумо баён кунам ки яъне шумо фирефта нашену ҳар нафаре шуморо далолат кунад бо муносибати бад ба инҳо, бо ҳаққи инҳоро хӯрдан, хуни инҳоро резондан, шумо дарав фирефтаи гапи онҳо шин. ҳозир бубинед ҳамин давлатҳои араб, бародарои азиз, мисли ҳамин худи саудӣ, як ҷое ки маркази динай. оё ягон мусалмона роҳ метад дар ҳамунҷа ки бираванд ҳамин ранги чихелекӯз дар ҳамин давлатҳои ғайри мусалмонӣ, мардуми мо ина дар амрикову мардуми мо ина дар италияву аз ҳамунҷо моро занг мезананд ки мо дар ҳаминҷо кор кардисем. ҳамин шароитеро ки ҳамонҳо додагианд, мусалмонҳо имрӯз мусалмона додагӣ нестанд. давлати русия ҳозир барои оне ки ту дар ҳамунҷа кор мекунӣ, та як чанд соледа гражданинат мекунад. лекин агар 100 сол дар саудӣ бара кор ку, гражданинат намекунад. бара ҳамин бисёр бародарои азиз дар ин масъало бо эҳтиёт бошед, фиреби ҳар каса нахӯред. бин боз далели дигаре ки ман барои шумо меорам, ин аз сураи анкабут ояти 26 худо мегӯяд: вала туҷодилу аҳлал китоб илла биллати ҳия аҳсан. аллоҳ чӣ мегӯяд? бо аҳли китоб ҷуз ба беҳтарини ваҷҳ муҷодала накунед. яъне бо аҳли китоб, яъне бо нафарҳое ки мусалмон нестанд, аҳли китобанд, яъне насронианд ё пайрави тавротанд. мега бо инҳо бисёр муомилаи беҳтарин кунем, рафтори беҳтарин кунем. чӣ қадар бо инҳо мақсад наздик шавем дар ҳамкориҳо, дар боваришон дохил шавем. инҷа да гап сари эътиқод намерава. мо он эътиқодеро ки онҳо доранд, мо ба эътиқоди онҳо наздик намешавем. мо алҳамдулиллоҳ мусулмонем. мо ба худмон эътиқоди дини худмона дорем. вале гап дар сари муомила, гап дар сари нишаст, гап дар сари ҳамкорӣ рафтисай ки оятҳои қуръон барои мо шумо инҳоро гуфтестанд. пайғамбари гиромӣ мегӯяд, ҷаноби имом табаронӣ меорад: ман азо зуммиян фақат озонӣ ва ман озонӣ фақат аз аллоҳ. касе як одами зуммира, зуммӣ гуфта як одаме ки дар ҳамин мулки мо, мисол мулки исломӣ аст, мусалмонҳо зиндагӣ мекунанд, ҳамин ҷа меояду паноҳгоҳ талаб мекунад. мегӯяд ки ман дар ҳамин ҷа мақсад паноҳгоҳ талаб мекунам. дар як қитъаеро мисол аз ҳамин тоҷикистони мо ва шумо ҳамунҷаро аҳли зуммӣ мегиранд. зуммиҳо ҳамон одамое ки яъне як миқдор маблағ метану мо оромию осудагиро таъмин мекунем. пайғамбар гуфтааст, ҳатто ҳамонҳоро агар озор доден, озори манай. агар маро озор доден, аллоҳро озор доден. бин нафаре ки дин надора, бародарои азиз, фақат аз мо паноҳгоҳ талаб кардаи талаби амн, ки амнияти моро нигаҳ бикунем. мо барои шумо маблағ метем. мега ҳаморо озор натем, ки озори манай. хоб дигар охирон чизеро ки ман дар ин боб мегӯм, аз уми салама модармон зани пайғамбар ривоят шудагӣ аст ки пайғамбар могӯ инни қад аҳдайту ила наҷошӣ ҳуллатан ва ароқи мин алҳарир. ҳатто наҷошӣ як одами насронӣ буд. ҳамин мусалмонои моро аввалин одаме ки бигем паноҳгоҳ дод, аз макка берун шидан рафтан, ҳамин наҷошӣ буд. ҳамон мардаки сиёҳпӯсте ки дар кино ҳаст, мусалмонои мо шуморо паноҳгоҳ дод. ҳатто нафарҳое аз мушрикин рафтанд ки онҳоро гирифта биёранд азият диҳанд, наҷошӣ надод. чон
пайғамбармон барои ҳамун наҷошӣ як одами насронӣ да ҳадя равон кард. чӣ ҳадяш дод? гана дута қитъаи бурди ямонӣ, бигем ду либоси бисёр зебоси яманӣ додшон ва як миқдори дигар ҳарирш доданд, абрешим, яъне либосҳои абрешимӣ. бисёр як ҳадияи хуб, як тӯҳфаи хубе карду ба номи наҷошӣ равон кард. бубин пайғамбармон ба як одаме ки насронӣ буд ҳадя равон мекунад. дар ҳадиси бухорӣ омадааст, бародарои азиз ва гиромӣ, дар ҳадиси бухорӣ омадааст ки як нафари яҳудиро мегӯяд, вақте ки тобутша мегзаронидан, пайғамбармон ҷош баланд шид. гуфтанд ҳазрат биши и яҳудиай. медонӣ пайғамбар чӣ гуфт? гуфт алайсат нафсан, алайсат инсонан. оё гуфт ин инсон нестанд? яъне яҳудиам ки бошад оё инсон нест? бародарои азиз, ҳар нафар хо русай, хо амрикоиай, хо мисол бигем касе бошад набошад, ба хотире ки инсонай эҳтироми инсонӣ дорад. барои ҳамин алалхусус додарои азиз, ман барои шумо таъкид карданем ки дар ҳамун мулкҳо ки ҳастем, бо ӯ мардум муросо кунед, ӯ мардума фиреб накунед, ӯ мардум қатъи муомила кунед, дили ӯ мардума биёбед. иншоалло ҳама ин корҳо хайрай. шумо ягон ҷои гунаҳгорӣ надорад, вале аз дини худтон, аз ақидаи худтон пайравӣ кардан бигиред. аллои меҳрубон ҳифзтон кунад.